Ti kami na ni Paulo do kyo kay do Loma, rakwawat-wat kami kanam na. Manwaji tangarwi urara tenta katunangari lawan niya tanya matado to. Jabukak mantasa nga. Taya tamura na ni karwan upirara tenanta. Amman nga ulin tapa upirara tenanta. Kamudjami mina makateneng do pipi pangayan no katak-tak dajatan. Taurira nam yung kadno kapaciranud no raratenta yakmi maciwak-wak di Yes Kristo. Sui cakmanta sanga maciranud di Kristo amirwa mabyi. Sui kano yung tana makarapso vayuran na icicirawata. Hakman si Yesua ni piluan na avyain niya mataduto nuyuyat na. Nuta na macikaup di Kristom, yamiyan paso kay piluan na jata na avyain niya mataduto numakwa. Tamo nakatan nga nu adan ta unu da yaranak mi ni macirano di Kristo ni paduket do jojika. So ikano yung tana ani kumaruranado raratenta. So ikabunara na nuyuyet no raratena tumalamurong nyatan. Tano mawakwak na utawam di narana na lamurungan no raraten. No sinima cirano di Kristo adan tao nunuda ni dumkut dujujikam anu ingan tau kapacirano ta di Kristo amabi. Ta tanyo nakatun ngan si Kristo ni milwa mabi. Sujinara na wakwaki. Ta abu uyuyata makawakwak siya. Ipisa si Yesu mawakwak nuraratan tataw. Sunar na ipachikaw dya matadutwa mabi siyay kwaya. Akman sang tanak-nak menyo kapaciranud no adan na ununod nyo di Kristo ni mawakwak nuraratin nyo. So ikano yung nyo na ami pagnat sununod dya mataduto. Takamura na machikaup di Yes Kristo. Amuro din nyo tumiyap ya isu kataw-taon nyo italamurong nuraratin. Di nyo tungununguno chiw marag taununod nyo. Di nyo mamiyap yan upi vungu-vunguan nyo pailamlam suyin no raraten. Tayo turin nyo kataw-taon nyo dya matadutwa makapso varina. Uturwan nyo no kataw-taon nyo dya matadutwa agapin nyo upya varina. Tayo unayapuan no vaywa inawanta. So dinaranan nalamurungin ninyo no raraten. Tanyo na ipigan nga no pangangarilawan niya mataduto. Ama kavunasu raraten nyo. So dinamo nga na ido apya ichichirawat nyo. Nuwak man sangam manwa apya sa unu katutan na may raraten na may gan-gan pangangarilawan niya matadutwa makavunasu raraten ta. Jabukak mantasa nga. Nuunutan nyo utsiring nutawam mano yung kamualam-lam suida. Akman sang, tano si unutan nyo raraten na mano yung kamua lam-lam suino raraten, amang idu kararatan. Amno si unutan nyo siya matadutuam, abne kenay nyo abusu raraten dutangayin na. Am tayo sari ja matadutu. Tano kakwam akmanilam-lam suino no raraten. Am si chay kwara na yam ya sara na ununod nyo yu munut do manuyunga nanawu. Amuro dinara na mapilam-lam suy dinyo no raraten. Suy kanuyung nyo na marapso apya varinan niya mataduto. Abu makdenga cireng ko dinyo. Takoy gawain nyo aji makataneng dya. Nukakwapam dinyo meraci ununod nyo. Amuro ikaragat no wari nyo. So ikanuyong nyo akmanilam-lam suy nuraraten. Ami si chay kwara na yam iturun nyo kataw-taw nyo dya matadutwa maapso wari na.
Tawri ujinyo na may limutang isununod da lamlam suy na niya mataduto. No kapi lamlam suy na pa jinyo no raratanam. Jinyo akranu kapi vari nyo so api ya vari. Huyan nyo ipachi manigra na si chay kwaya variam ni pi vari nyo na. Ami kung nakapiapyan no akmansang. Kangay nyo sa undo kararatan no akmansangam. Ami nyo na si chay kwayam. Di naranapi lamlam suya inyo no raratan. Tayo nyo na kakrabin siya matadutua mapi lamlam suy jinyo. Suya nyo na ipingung yuda yu munut na dya matadutu. Suy kano yung nyo makapso tumiyo no nga ikavino paad nyo. Tau kapalit no raratanam mangido makutukuturajilan wapo ya mangino makwa. Amu yaraw na niya mataduto so macibadbad di Yes Kristo panyo isingantam ipantana so tumiyo no nga ikavino paada.